wokuthelisa ogane kwamakho isikhathi mina sengiyobhabhadiswa inkosi yayingaphandle kwesiziba kwangena umfundisi umngomo eyosibhabhadisa awuphi unyaka 1948 unyaka sengahlala emthewukeni ngibona isikhulu isiziba ngale emva kamngoma kwakuqhamuka igagasi elingangelaselwandle lithuma lehla ngathi lifuna umembesa lithuma lishona phansi kusala umnyango ongangowendle uthuma abantu lokhu bengena bephuma ebabhabhadisa wayesethu umfundisi unhlengethwa kimi woza nkosazana yehla ngase ngehla sengithi ngiyangena amanzi ezentanyeni yayisuwehlisa inkosi yamakhosi esewehlisa uShembe amanzi eshona phansi ngase ngiyofika kumfundisi ngithe mangifika kumfundisi wayese engibambe engibuza ngasho wayesengibhabhadisa wayesengiphendule engibambile amanzi engisinda wathi ke hamba ngathi ngifaka unyawo ngaphinda ngabeka olwesibili unyawo ngezwe ukuthi tibi kwafika enhliziyweni yami ngathi nginyathela inyoka kanti singibambile angisakwazi ukuphunyula ngathi ngiyalikhuphula unyaka lwashelela unyawo lwathi kalungene ngaphansi kwalento kanti ubaba usebonile ngaphandle wabamba izandla wabheka le ekhaya eselanda unyazi ezulwini ethi mhlawumbe ngangithi wayethatha uzomelekelela ngimile mina wathi esuka uShembe inkosi ilanga yangephuca uvalo mina ukuthi ngingashawa uvalo ngalento engibambileyo uma ngithi ngiyaphakamisa unyawo lushelele sengathi lwedlule inkonyane zelwe kushelela lento ishelela kanjalo ubaba wangephuca uvalo lesi silwane wasitshela ukuthi singahambi nami la kwathi mzuzwana ilanga lathuma ingilosi ukuthi kayingiphendula intamo ibheke entshonalanga eselande unyazi yathi intamo yami nxa isibhekele entshonalanga ngezwe kanti unyazi solufikile enzela ukuthi ngingaluboni ngathi ngezwe izulu seliduma lapha ngaphansi kweinyawo zami uso lesisilwana ngathi unyazi lokulanda ngawo 1948 njalo yebo kwakuyiwo lo nyaka njengoba ngithi kwakuduma izulu nje wayesefikile nezingilosi ekade landwe inkosi ilanga lento gogo uyaphupha noma yenze ukuphila kanje ngiyobhabhadiswa baba njengoba ngibhekile nje kanje ngangisemfuleni umfundisi umngome lapha ya ekade eqeda nje ukungibhabhadisa manje mangithi ngiyanyathela kwanganyathele kwafika enhliziyweni nami ngathi nginyathela isilwane kanti sengiyinyathele lenyoka maqede niyayisengibamba ngabe ngisakwazi ukuthinteka eke ngithe ngithi kuduma izulu ngezwe isandla esingiphatha la sangiphakamisa kanje isandla yaphakama lento yembatha amanzi lenyoka ngayizwa ingithinta lapha kuzoba namabele khona amabele engakabikho wayesengehlisa unyazi lungibuyisela phansi lwangiphinda lwangikhuphula kanje lwaphinda isilwane futhi sembatha amanzi saphinda sangithinta la lwaphinda unyazi lwangibuyisela phansi uma lungibuyisele phansi unyazi ngezwe isandla futhi sengithinta lapha esithi thofu ngathi ngithi jeqe ngabona umuntu omuhle ongafani namuntu emhlabeni ongafani nalutho egqoka izingubo engeke ngutshele zona ngamthola efake lento yakhe ikhona lento yakhe ayifakathi ubaba nansi wayefake lokho wayegaxe lesi sikhafu ngalelo langa kwakuyilesi sikhafu esithe egqoka izingubo ezingafani nezalutho ngabona insizwe enhle omhle umuntu ongafani nalutho ongafanana ngane ongafanana nenkonyane zelwe ngithi yaphinda futhi ingilozi yangithinta la ngathi masingithintela ngathi ngaqhisheka ngathi lwaseluma lapha phambi kwami unyazi kanje la esegoqa umbani loqhubha yomhlophe lwagoqa umbani unyazi lwagoqa umbani wathi umbani usungangebhola wayesethi kimi engathi uyangibheka ukuthi afonke lamathambo aselisona afaphela athi nyako sale isikhumba sodwa thatha lo mbani
wawubeka lapha kuzoba nomlomo khona uyazi yena ukuthi umlomo ukuphi wabeka la ngayithola sengihlezi kanje endaweni enhle kanti ubekhipha umphefumulo usuphumile ngase ngihlala kanje ngihlaliswe nje kanje ngingazi ukuthi ngihlaliswe ngibani ngahlala kanje endaweni yami enhle sasifike ekseni izulu likhiza kodwa kwathi ngalezo khathi lase licethule selinje izulu sokungasekho lutho ezulwini sangasekho ufu ngangihleli nje kanje ngahlala lesi sikhathi umzuzu ukuthi kwaba nkathini nokuthi kwaba isiphi isikhathi angazi ukuthi kwaba isikhathi sini kwathi ngesikade ngazi ukuthi kwakunkathini ngoba namawasha engakabikho ngabona into engangaleli ibhola kade lifaka lapha emlonyeni wami Unyazi into eyawushaya ezulwini lihlaza izulu into empisholo ngathi ngibhekile ngabona kwenzeka kanje kwenzeka ingathi zigxobo ngapha zigxobo ngapha ingilosi kanti zingilosi seyiphendulwe zazigxobo ukuthi ngingayiboni ngoba kuyinto yasezulwini engabonwa ngumuntu zenza kanje ingilosi zenza kanje kanti seyiphethe mina le nto ebengiyibona ijikijelwa Unyazi selungikhiphile emanzini lwangenza ibhola lwajikijela phezulu isidumbu mina ngihlezi nje kanje lapha ngihleli khona endaweni enhle ngifaka umNazaretha engingakwazi ukuthi mhle kanjani ngihleli nje nje endaweni nje lingene mina uma ngithi ngiyabheka lezi zinto ngithe ngibona ngabona isidumbu sibekwe phekwa lento kanti zingilosi zingibambile ngabona umNazaretha ulenga kulesi yasidumbu isidumbu sami sibheke empumalanga ekhanda kwenzeka kanje nganele ukuyibona nje lento kwase kuphela konke emqondweni wami anti beyivele inkosi ilanga ingephucile umcabango lase liphuma Unyazi emanzini lwaphuma maqedane lwathatha umphefumulo ilokho ingalo yelanga la yenze nje uma ifika ingilosi zafaka isidumbu sami lapha engalweni yelanga wacindezelwa kanje zahlala ingilosi zamelekelela zelekelela inkosi ilanga ukuthi ngiyabona ngangizobaleka ngiphindele lapha enyokeni kanje Godla wangicindezela kanje ngacindezela kanje inkosi Unyazi lwalanda umphefumulo ekufakeni kwaloko kuqala kuthiwa ngadikiza ngathi okwesibili ngabheka emahlweni kanje ngathi uma ngibheka ngayifica ngicindezelwe kanje esifubeni senkosi ilanga inkosi ilanga ibeka isandla la ikhuluma noNyazi ngolimi lwasezulu nokungezwakala ukuthi uthini kodwa bekhuluma njengoba ngikhuluma nje ngo-1948 angizwa mina ukuthi bathini kodwa kuyezwakala ukuthi bayakhuluma njengoba sikho kodwa inhlamvu kazikho ngoba bakhuluma ngolimi lwasezulwini engicindezele kanje kwathi mzuzwana njengoba ngade ngifikile nje la wayesethu baba wayeseza lapha nomkamfundisi umkamfundisi uNdlovu eze ephethe ishalo wafika wangigoqa wangithatha mangifika lapha behlabelela khona kusavumba ngihlale sekulokhu ukuthi kangigxume ngiye phezulu kulokhu ukuthi kangigxume ngayaluza base bangithatha bangifaka phakathi kwabo uthi thatha inansuku mboza angibanaze ngiyithathe inansuku ngayibamba kanje ngilindele ukuthi ngizomboza ngayithatha kanje lo ngingimimbhekele yaqhamuka lapha inkanyezi engange lokhu ngani engange le ephuma kusa yafike yangena emlonyeni yafike yangena yahlala nanti ibala yahlala kusho ukuthi ke Unyazi emva kwalapho lohamba umngoma lapha esizibeni uyabhabhadisa bekade kungasangena umuntu sekuvimbile ulahlekile sekulungiswa indaba yakho sekulungiswa le ndaba yami kwaze kwathi mase luhambile Unyazi nezingilosi kwayima ikhani ke kungena abantu abebeka ngangeni ukubhabhadiswa kwayima khathi ke sekuzophela lokhu ukubhabhadiswa uma sekuphelile lokhu ukubhabhadiswa ke ake ngweqe lokhu sengingaka ngonyaka okuyiwe ngawo entabeni ubaba njengoba inkosi kade ingene nje kulomsebenzi awuphethe uma ngiphuma le phezulu sokugcwele ethempelini elisezantsi sekuthe uma ngithi ngiyaphuma le edokodweni sasingenhla lapha enhlangakazi lapha ebuhleni lapha ekhaya lakhe leli ebuhleni
ngakhe ngenhla uma ngithi ngiyaphuma ngaleyana sengijaha ukwehla nami siyehla ngaphuma lapho ngambona eqhamuka lapha egqoke lezi ngubo ayayigqoke nge1948 embethe njengoba njalo Unyazi. Unyazi lwaqhamuka lapha ephethe isihlangu esimhlophe ngalesandla ephethe ubhoko ngawa khona lapho vulu kuhlunya obamama babengithela ngamanzi lapha ngibabonanga ukuthi kwangobani bangenza ngathi uma ngiqeda ukuphaphama lapho umzimba lo mangeke ngambheka esengeke ngaqule thatha uthi umzoma ngathi khona izinto ezizophuma emzimbeni wami uma ngiphaphama kulelo feed lelo khona umfundisi owayemi ngapha ngemva kwami oma ngapha ebethe umnazaretha engathi mfishane wathi ke umfundisi wathi nansi ke lenkosi eyakukhipha emanzini isikhathi useyinkosazana ubanjwe isilwane embethe njengobonjalo bangitotobisa sayisafika ezantsi ethempeleni ngathi uma sifika lapha ethempeleni ngangena ngathi ngithi ngiyahlala angizange ngihlale wayeseqhamuka ngapha ngakobaba umhlangano usuzopha waqhamuka evunule lokho engeke ngutshele khona evunule emhle ngamanzi esevunule ngokwamabheshu ke manje amabheshu akha akusiwo lana wena kodwa yena uvunule ngamabheshu evunule emuhle sesabeke phethe isihlangu esimhlophe ngalesandla ephethe ubhoko ngapha ngaphuma sekade ngikhishiwe sengitatakiswa sengiqulekile ngikhishelwa phandle Sibili manje futhi. ngokwesibili manje uNkulunkulu kabona mntanami ngamehlo uNkulunkulu akalokodwa sengehla ke manje umhlangano ujahile uyaphuma phela mathi sengifika lapha kuhlala khona laba abalinda umhlangano bezowubuka bangakayigqoki ingubo emhlophe mhleze ngilindele kwanele ubanini nje sezizitsha kumhlangano usuphumile waqhamuka lapha yisandla kanje ebeka unyawo ngapha kubeka unyawo ngapha engathi uhlezi kodwa engathi uzethi phambi komhlangano kwezitsha ethi nje ngavele ngaphela khona lapho baba lapho nje kuthiwa babengithela amanzi bewakha ngayigqoko bengithela usuhamba umhlangano bedlula inhlatsuthi kwedlula amakhosazana kwedlula abakhokheli kwathi makuse kusefudini lo mama ngayikhani ngithi ngiyatotoba amfundisi engamcela lapho ngithi akangitajika akangigibeze uphuma nje umhlangano sogitshazwa hamba ngithi kangazi ukuthi nginjani ngangazi ukuthi ngiyofika phi makuhanjwa lokhu behambe bengijeka Uhamba phansi wena. Kwakusahanjwa phansi umhlangano saqeda ukuphuma kuyiwe inhlangakazi kusaqala inhlangakazi ngoba kwayiwa kakodwa ubaba wayesevula inhlangakazi yaseKenya Ngiyabona lo mhlangano. Ngalo mhlangano ke wathi lapha afika khona ubaba wafike wagida wasina uma sesithi sesikuleyo ndawo bathi hawu inkosi kade sina ukuba ngafika enhlangakazi ngafika kuba ngalala ngayiginqa lapha ke abekuthuba sina khona ukuba ngafika enhlangakazi ngathi amandla lapha. yebo ngayiginqa lapha kuthiwa inkosi kade la bantu abami angikwazi ukuyibheka namanje inkosi kule leyaviki bekungolwesingaku nje lokhuza ulonyaka esiuqedileyo wahamba wayokulokhuza lapha wayosilokhu uyosibusisa emgidini ngathi ngithi khona la ngawa ngezwe sekuvuka lezi zinto ezikhona izinto ezithatha iphumela lapha emzimbeni wami mangeke ngambheka kube ngathi khona izinto eziphumayo ngingaze ngazi baze bangithatha bangise edokodweni ngaliya ngathi kodwa inkosi ngizokwenze njani ngoba inkosi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa kangikwazi ukumbona Vele kuvuke le nto ngo1940. thatha kuvuke namanje nje ngisho ngaphuma manje emshumayile ngiye manje ngizomthola egqoke lezi ngubo ezigqoke 1988 embatha zona kulawo amamehlo njoba ngingavumi nje uba ngembheke yilezi yangube ngambone ezembethe mhle ngikhiphe emanzini elandwe inkosi ilanga ezulwini Udala Unyazi. Ubudala boNyazi sisazelwe babethi yathi inkosi uSephuleyi wathi kungashiya ukuthi
umvelinqanga waye kungumvelinqaba baze bamthiga bathi ngumalamlela obaba babe bethi umne wethu umhlaba wonke kwakuthiwa ngumne wethu afika umuzi nomuzi ngo-12 kuthiwe umvelinqanga usezawufika kuphuma umuzi nomuzi kuyiwe Femini. kuyiwe ngo-12 sebusuku Oh, ngesikhuko sika 12. umuzi nomuzi kuyiwe kwagogo mangena nje kwagogo kuzulu emsinelo simakade awuthi thuthu uyesu jawo nkosi yamakhosi sesiyabonga ke kwakuthiwa ngumalamlela bethu manje efika ebona ngoba babeni nisezingane noma nimbona omkhulu ngoba omkhulu bebesibiza athi umkhulu athi bomngane engasazi amagama ethu sisabeleke mngane athi hlalani uyaphuma nje umne wethu uqeda ukuphuma nje manje kubonakalisa ukuthi uthi uyabuya kodwa niyalalela siyalalela mkhulu niyombona ngamehlo senibadala niyombona ngamehlo la hawu uyephi mkhulu athi niyombona ngamehlo la niyombona ngala Bancane ngaleso sikhathi. awusasebancane kodwa manje ungakanani nje nangu simbona ngamehlo nangu simbona ngehlo babethu omkhulu noma sifika kumphuma ngizalwe mina kukhona ophehliche kukhona uve kukhona ofela phakathi kukhona odakwa kukhona ongomakhosi amabutho ayekhona engawazi ukuthi ayetakenjwa ngubani onke lamabutho masike sathunywa nje khona bafike basihlalise bathi uyaqeda nje umne wethu uphuma kukho lokho bekuthi makukhulunywa naye ngithi ke umuthi wawungadliwa kwakudliwa amanzi babakhulume naye athi umne wethu hawu uselekelele phela malamlela azamoyizele ngathi uyambona abese lithi inkungu lingathi inkungu kunamatshe amadwala enziwa ngibhombela engome lapha yama uhamba uza lapha elinde kunamatshe ayizindiwo kanje abemezu babathe idubukele siphumeke namabhodlela umhlaba wonke uphunywe namabhodlela kuyokhiwa lamanzi uma yekhiwa lamanzi ngamabhodlela umuzi nomuzi uma kugula umuntu kunamageja angaka okwakuthiwa ngomagejana ahlala emakhaya kwakungakhathali ukuthi akusiba amaNazaretha umuntu nje odaliwe impucu lingabekwe ekhanda ngisho insizwa ezingamasona kwakungagundwa amakhanda ayingalokodwa omama mabeke bawulungisa inhloko inwele beyithathwa zigoqwe zisongwe ngezidwedwe zithungwe ifakwe intungweni endlini lezi inwele ibekela ukuthi mawusuhamba emhlabeni zithathwe ziyofakwa ethuneni ngoba umalamlelwa uzawuthi musu ufika kuyele athi ziphi inwele ngoba lezi inwele kayisaphelele ekhanda Lezi eyihlushwa uma ulungisa inhloko. yebo Zayingalahla. kodwa Zilinde usuku lakho lomhlaba. zilinde zigoqwe ngezidwedwe noma ngephepha uyigoqwe uyifake entungweni ilondelezela ukuthi uma usuhamba emhlabeni thathe lezi inwele ziyofakwa ethuneni ngoba uNkulunkulu uza kuyifuna lezi inwele ngoba kade lokho ezibala elibala ikhanda lomuntu nomuntu ezibala inwele njengoba ngithi ubefika ngo-12 nje ubefika ezobala inwele lona lolunyazi Okwesibili ke kokho khona okwakhuluma wakho athi indaba yesibili. Yesibili Yebo. okwesibili ke nakho kwangayo lenkathi njengoba kungayona inkathi ngiyaphuma endlini ngiya kule yandla ngathi ngise ekhaya nje khona lapha ngigane khona emini ngalomgayeni ngibona intaba ecishiye uthinta phezulu ezulwini ngathi hawu ngase ngiyimegcekeni ngathi ngiyema ngayibona le ntaba isuka utshani obuhle utshani obuncanyane obuhle yasuka utshani kwavela ikhanda lomuntu kwavela isidumbu somuntu wahlala lo muntu wabheka le awukho lo mlenze lo hawu lenhlaba entaba yayisiphenduka iba nezinkanyezi ibanhle iba nezinkanyezi lentaba yahlala iyabheka le kwase isengumuntu kwase kuphuma ubaba omkhulu la lo waphuma lapho ubaba omkhulu ephuma ekhokho bethi waphuma lapho uhlangothini waphuma
nangu lo mfundisi ohlale ngitshela imanga lapha emva kwami. Uthi uthe intaba le. Ngathi yebo baba ngishilo ngathi intaba. Wathi akusiyona intaba leya. Ngumoya oyingcwele. Moya wonyazi. Uyalwazi unyazi ngathi cha. Wathi lapha yangumoya oyingcwele loya. Uyambona lo phuma khona uyangibona ukuthi ngiyamusho ngase ngithi mina ngathi ngisathi nje yebo wathi lo phuma khona ngishembe. Wathi ushembe nguyena uNkulunkulu owenza umhlaba nezulu nakho konke. Wathi lapha ephuma khona iwona muzi ahlala kuwo ohlangothini lukamoya oyingcwele. Kwangilandisa nje ngingabuze lutho abantu aba. Ngoba ngangikhule ngisazi ukuthi uNkulunkulu ungubani. Ey ngadomeka. Wakhuphuka nje lapha waphuma lapha wathi iwona muzi ahlala kuwo. Wathi ushembe uyena uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke. Wathi kwenziwa usha uyena uNkulunkulu osezulwini. Ayike ngiyabuyeka manje ke futhi lokho sekutheke kuvaliwe lapha kuvalelwe le condemn lokho kufa Corona. COVID. iComfort lena kade ivalelwe kwakuyisa ukwathi ngolwesihlanu waqala nje ngolwesihlanu sengiyangidideka ukuthi yisabatha ingane mangingabuza ngithi ngolwesingane ngivuka ngelesihlanu ngiyalungisa ngazi ukuthi yisabatha uma ngiqeda nje ukuthandaza nje ngo9 sekufiwa nje ngathi kumakhazana ngithi ake ngithi ngizwe umuntu lapha eminyango ethi ho ulelwe lapha ekhaya ngizwe lihlele imnandi liphole ho ulelwe lapha ekhaya ho balele bonke abantu emini nje ngomhayi ayi bese ngithuka bese ngivuka nje sengihlala ngilinde uba ngene phela mina ngithi umuntu bese ngene umuntu umbethe kahle ombethe inkube ngike ngizisho abese ngene ngithi ngilungele ukuthatha icansi ngimhlalise ngithi umuntu bese ngene ingane ithi phose ngithi yini ayi ufunani hawu ngithi ayiphuma bisiphuma ingane umzukulu wakho lo ngeke bese ngithi mina emva kokolokho bese ngena ifoni iphuma egole inganeni hawu mama uyaphilani ngithi ngiyaphila kodwa ngiyagodola bese kade ngilele nje ngithi ngilaliswe ngamakhaza ngoba kuyisabatha athi hawu mama uzawupheka ngesabatha isabatha likusasa hamba uyopheka ngolwesihlanu namuhla acishe kanzi okukhulu bese ngihamba sengiyolungela isabatha kuthi kusasa ngesabatha sengilungile sengigqokile sengenje namadola bese abesekho ngivana ngilungile manje sengilungele ukuthi sengizofunda umthandazo athi sihlabelelo sami mangithi kusibamba nje sihlabelelo ngizwe egedeni ukuthi qiqi bese ngithi nje ukuphendula amehlo ngithi ngibona umuntu ungena ugaxe ubamba amatomu kanje liyangena ihashe ungena nathi lihle ihashe ligaxa lebethe inkanyezi lihle libomvu lihle ihashe nehlazwana isihlalo sincane simhlophe ungena ugqoke kahle shamjiva yakhe emihle abese ngena afika abese thatha nje amatomu awathi ehashini abese limisa nje lapha ngasempompini abese ngena lungishaya uvalo manje angisazi ukuthi kufanele ngenje njani ngasukuma ngathatha icansi ngalendlala wangena waneda ukungena nje wathi awuphuphi njalo ushiswa yini ngalilisa bade wangena nje wathi wathatha umjiva wakhe wawuthi kombesi inyawo kanje isikhoma sakhe esimaroon wathi nje wayivula wathatha isihlabelelo sakhe wasithi qheke mina ngisathi phenya la ngizawufunda khona wavele wathi nje qheke wathula nje wathi angisavevi ngalowo mkhuba sengimona impela ke manje angisakhuluma ukuthi ngizwa ngimbona mbamba unyazi lo ngawufunda umthandazo bantu abami ngawufunda uNkulunkulu wahlala olimini lwami ngabheda ngawuqeda ngahlabelela ngaze ngaqeda ngathi uma sengiqedile ngithi ngizama ukuthandaza lapha sekufika khona ukuthi masiguqe sithandaze ngathi Nkosi yamakhosi angisazi ngicela intethelelo baba lapha ngingafundanga kahle khona sengiphathaneka nje sengiveva nje ngase ngithi amen ngathi ngibheka ukuthi mhlawumbe wathula wathula abantu abami
Sekufanele phela manje ngenza isihlabelelo ngivale. Ngahlabelela isihlabelelo 181. Ngahlabelela lesihlabelelo ngaqeda. Uma ngisiqeda lesi sihlabelelo sekufanele ngisole manje ukuthi ngizobusiselwa ngibani. Ngiyasaba ukumthuma. Sengesaba ukusho ukuthi bengicela ubaba ngibusise. Sengesaba ngiyaveva nje. Ngathi Nkosi yamakhosi, ngacimeza ngathi Nkosi yomusa. Nkosi ngiyabonga. Nkosi yezulu nomhlaba ngingelutho. Baba ngathi nje amen. Angazi ukuthi kufanele ngithini. Ngathi nje amen. Ngathi ngiyabheka kasekho lapha lo muntu. Uma esethatha iyoshi lapha ngiyambuka usengumuntu njengoba nje. Thatha iyoshi lakhe buyisa icoma waligaxa washaya kancane uthe maye efike lapha egedini wafike wathi lavuleka igedi. Akalibambi. Uveka libheke nje athi bese livuleka igedi. Waphuma. Ngami ngcine ephumile engingasazi ukuthi ngizothini. Ngalokho ngiqhaqhazela. Hawu. Bantu abami kunengi ngoba ngelinye ilanga kade ngigula la ngilimile. Manje iqola livumba ngiphuma imlenzele kayivumi. Ngezwe lapha eminyango ethi phuma ngizokwelekelela ngathi njoba ngavuka ngabambelela ngendlu ngathi ngabe lokho ngihlekayo ngithi ngizomfica phandle. Uma sengithi ngibambelele ngendlu lathi lapha ngaphambili izwi woza. Hawu. Ngathi uma ngifika ngathatha igeja ngaya nalo ngagaqa ngathi mangiguqileyo nje ngithe ensimini sekufanele bengabe ngiyahlakula ngathi kabili wathi sukuma manje ngiyambheka ngimboni uma ngisukuma la ngibambelela ngegeja ngithi lathi liphela ivile ngangiyiqedile insimi kuyihlakula umbila ngivule nje lapha ekhaya ngingafika ubone namanje. Ugulu njalo. Angisaguli mase ngisebenza. Ngangasaguli. Kuyikudla kwa. Ngishilile ngoba ngihlala. Eke njizwi la. Nje kunokuthi endlini. Siyabonga. Hey, uNkulunkulu